Ya nongeye kubaha ikaze mwe bakunzi b'Urutonde TV. Kuri uyu munsi wa none tukaba tuje mu kiganiro aho nkuzaniye abasesenguzi bakomeye cyane. Uyu munsi wa none nkuzaniye abasesenguzi tugiye kurebera hamwe muri bimwe mu byaranze imikino yabaye muri iyi weekend ishize. Uyu munsi nakuzaniye abasesenguzi barimo umugabo bita Irahari Benjamin Mkapa. Tukaba turi kumwe n'undi mugabo bita Barista Benzema. Uwo ngura mubona ni umugabo wambaye akagofero k'umweru, uwo ngura bita Barista Benzema. Bagiye kuducacamburiwa ibyaranze shampiyona zo mu Rwanda, z'Iburayi ndetse n'ibyaranze imikino yo muri Afrika. Uyu munsi rero aba bagabo tukaba tugiye gutangira uyu mwanya kugira ngo turebe ibyaranze izo shampiyona. Benzema, Yama. Ikawa kutari kwitugezaho bimeze bite? Mu Barista tuziranye ubu ngubu ikawa bimeze bite? Mani, ikawa ibihari. Ikawa ibihari ahubwo mwe musinzi yo mwamwihisha mani. Mwamwihisha umuntu arabashaka shwi. Nta plot maba utanga ariko njye mba nibereye muri coffee shop kabisa. Ikawa nziba hariko n'imikino mba ndibere cyane muzirikane. Twizere ko weekend itaha uzadutamo. Weekend itaha noneho zibere zihari. Muri La Liga hari Karasiko, hari iyo mu Bwongereza hari Manchester Derby, mu Rwanda irahari APR Rayoni, baruvumbu bavunderezamo bamba bigaragaza urumva no muri hari ariko nagakawa ngomba kubatamo bana. Reka dutegereze turebe byari byo. Okay, rero ndumva ushaka kutugezaho ikawa kabisa. Iyo kawa tugomba kuyenjoyinga muri weekend, ubundi tukamera neza turimo turareba amaderby akomeye cyane agiye kuzaba ejo bundi. Dufite El Clasico, dufite derby yo mu Rwanda. Iyi derby yo mu Rwanda yo twayibuye izina ubu ngubu nta zina twe twayibonye. Cyarahira cyagwirirana mu Rwanda. Regaro bize football yaho ntago turatera imbere ku buryo twayibonera amazina, ariko nawe uko bizagenda byicuma biza ubwo na za pere zagaraye abanyamahanga bazagenda bakora ku buryo tuzagera igihe natwe tukayibonera izina, nk'ukuntu tubwa El Clasico, nk'ukuntu tubwa Manchester Derby n'izindi ziba Bidera Madonina n'izindi tugenda tubona hariya zifite amazina. Sibyo mu Rwanda rero naho bizagenda biza, turacyari hasi mu mupira ariko bizagenda bizamuka. Nuko nguko bimeze kabisa. Okay, iyo ni derby mu Rwanda rero itarabona izina, ariko no mu Bwongereza dufite derby nayo izaba muri iyi weekend, ni Manchester Derby. Izo derby rero nizo zidutegereje muri iyi weekend, ariko reka tubanze turebe bimwe mu byaranze shampiyona hano mu Rwanda muri weekend ishize. Yes, arakoze cyane. Twihuse ibintu byaranze shampiyona, ibintu byinshi, amakipe amwe yaratunguwe arakubitwa, harimo nka za Kiyovu nyine, ariko n'ubundi byari byitezwe uko n'ubukungu bwabo babujegera prime reka salary reka ntago bakirya bazigaye basohorwa no mu mazina ba nyiri byondo. Juvenal nawe ngagiye kwigendera. Juvenal yavuye muri Kiyovu, ibintu biradogera ubu ngubu. Bamwiyemeyeho ariko nabo bazabibona ko uriya mugabo yari afite runini, ariko nta kundi. Ubwo nabo reka turebe ko hari abagabo nyine bihanganira ubwo bitakiri association igiye kwa football, tuzaba tureba ibyari byo. Ariko babonye ko yagaritswe na polisi ibitego 3-1, kandi mu mikino 3 yari iherutse ikipe ya Kiyovu Sport yari maze iyo mikino 3 igarika ikipe ya polisi. Ariko urabona nyine iyo utarya nta kintu wakora, umudiho bamwita ko nyine turaza kubigaruka. Ariko na Rayoni hagati aho yirukanishije Hasani nyine, ubwo nari mu bagenda ku bitego 3 bya Ruvumbu. Hat-trick ya mbere disi Ruvumbu eritsenzinga mukobwa nari abivunderezamo kabisa. Ibyo byose turaza kubigarukaho turi hamwe n'umusesenguzi. Ako Rayon Sport ngo ni ikipe y'utunyadushya. Rayon Sport kabisa ngo umuhanzi Mr Easy ngo yarameze neza cyane. Yaramanutse arakuva muri Nigeria araza, Ruvumba amuvunderezamo ibitego, ubundi karahava n'amafoto arafatwa. Urumva hano turaza kubigarukaho rero turi hamwe n'umusesenguzi wacu Benjamin. APR nayo hariya ku Muganda yari rica impaka, Bawoma ibitego 2 atije nago nabahereza. Ramadana ati ndashiramo agashingura cumu ibitego 3. Shampiyona nazamukura even zarakinye nazo ziratsinda, ariko turete tunyarukira no muri Afrika
kera kabaye African Super League noneho yaratangiye itangizwa na perezida wa FIFA ndetse n'uwa CAF Infantino ndetse na Motsepe baramanukaga hariya bayitangiriza hariya Tanzania, ikipe ya Simba ndetse na Al-Ahly byayitangije ariko byaguye miswi n'izindi rezilita zaranze African Super League zaraje. Natwe ubwo dutegereje kuzamenya ese za APR zacu na za zo bimeze APR na Rayon, ariko ubwo buriya nazo uko zizagenda zikora zizamuka ku rutonde nazo zagera igihe zisangemo. Turaza kuva muri Afrika tunyarukire muri Europe. Muri Europe barakinye cyane cyane shampiyona zikunzwe ko ari 5. Premier League niyo matsa amashampiyona kuri iyi si. Iyi ngiyi na yarakinye za Tottenham iraza gukina iri joro, urumva ni rendezvous dufite. Man United noneho yaratsinze nayo yabonye amanota. Ikipe ya Chelsea yari yishwe ari yikorewe comeback, super comeback kabisa n'abahungu ba Arteta. Visit Rwanda rigaragaza ku bitego 2-2 ibyo turaza kubigaruka. Man City nubwo yabonye Rouge ariko yayibonye ibitego 2 yamaze kubigezamo. Alvarez ndetse na Haaland Kimasa cyabigejejemo. Brighton ariko Ansu Fati ntabwo yakiburira akantu ko muri Espagne agaragaje ko yize mu bintu ko yize umupira mu academy kabisa amazi ya Barcelona n'ahandi hantu turagenda tuhagera dukubita no mu yandi mashampiyona. Kipe ya Bayern Leverkusen muri Bundesliga aho ngaho iri kwigaragaza kabisa cyane, ni nayo iyoboye urutonde ndetse na Bayern Munich yaratsinze n'andi makipe yose turaza kureba ndetse turebe n'intonde. Mu Bwongereza City bufite 21, Arsenal 21 n'izindi turaza kuzigarukaho gatoya kabisa. Ni muganje gatoya cyane turi hamwe n'umusesenguzi wacu Benjamin Mkapa ndetse na Benzema Kwizera. Nyuma y'aka karuhuko gatoya twe tugize rero ubungubu abasesenguzi bacu byateguye kutusesengurira ibyaranze shampiyona y'u Rwanda. Yes, urakoze cyane. Shampiyona y'u Rwanda byayiranze n'uduce twinshi nk'ibisanzwe, ariko reka duhere ku wa gatanu ikipe ya Polisi yari yakiye ikipe ya Kiyovu Sport kuri Pere. Mwapere rwose nta bantu bari bibereyemo, ntabwo bari bagera ku ijana, ariko zinuga cyane stade yakira abantu bangana kuriya nta n'abantu 100 barimo. Ariko n'ubundi abafana ba Kiyovu urabona ko bacitse intege nyuma y'ibibazo byinshi. Abanyamujyi ntabwo baje kureba ikipe yabo, babirira capati y'amabiryo ngo ndetse y'ingara n'icyayi. Benja iyi match ko hari wayibonye gute? Iriya match rero ara Polisi na Kiyovu uko byari byitezwe ko ari match irabikomeye, ariko nkuko byanagaragaraga ni ikipe zose zivuga ko ari amakipe y'abanyamujyi, ariko abafana ikintu cyitwa abafana wapi kabisa ya stade yari kabisa. Match yaje gutangira rero hari ku munsi ubanziriza wa shampiyona mu Rwanda. Polisi nkuko bisanzwe yatangira hejuru bigaragara, Kiyovu nayo hejuru ariko Kiyovu natwo tubazo two muri Kiyovu namwe tubazo ni ibibazo mukinyi ntajya nabona filime Juvenal ni bindi, ariko Juvenal yari yitabiriye na General muri stade bari bahari. Ariko match warabona akabakinye kabisa na motivation y'abakinyi na mbaraga yabaheze bose hano nawe bataguhebye na motivation bagira. Arumvisha ibyo Juvenal yatangaje. Urakoze cyane Alfred. Hari ukuntu byagenze ubundi ngiye bakuru mbona ko hamunda y'isi. Ikipe ya Kiyovu ngabakinyi buri wese no guhamagara undi ati duhurire kuri stade. Ati wageze kuri stade sasa bafite amayinite. Ndibuze barabona cyangwa ari gwaza MTN no mubyeyi. MTN wasangire gukora akazi. Akandi gasha nk'ikipe yakinye saa 9 yari saa 8. Mosheri ndino ntabwo bibaho. Ndibuze nimba narabibonye. Ese ubwo nk'uyu Juma atsinze igitego rukumbi cyabonetse muri uyu mukino. Ndibuze urumva hari bari bamukoze nk'uducapati nkatubira kiyira. Cyo guma kwitabariza kabisa. Kuko tutarebye neza asubira aho yavuye. Noneho twigiye mu kibuga. Kiyovu Sport bura ntabwo irongera kumanuka nk'uko Rayon Sport yayimanuye. Kiyovu Sport ahubwo yagiye mu itabarize. Abayovu hariya mu gacyata abayovu muzamuka mwita muri quartier zanyu arababera igihe ngo mama bengwe baje baza batemika babikomere itabarize kabisa.
match yaratangiye polisi ubona iri hejuru cyane iri hejuru kabisa n'abasore bayo hejuru cyane bafite mugenzi kuri benshi bafite muhajiri hariya muri mitsa meze neza ubwoba kabisa bamugisha Dide Junior hariya bari hejuru cyane abo bose nibo batsindiye ikipe ubundi match yaje kurangira ibitego 3 ku gitego kimwe cya Kiyovu Sport kipe biguye mu bigori kabisa umunsi wo kwa gatanu burangiye uko nguko twiviriye mwapere ku bantu batagira mu bantu ijana ikipe biragaritswe polisi n'ubusanzwe nta bafana igira ariko Kiyovu nabo bacitse intege bisubiraho kabisa bagaruke ku kibuga kubera ko urabona bagiye bahura n'ibibazo byinshi batsindwa yes bashobora kuzasanga bahuye na Rayoni ikongera ikabamanura ntawamenyaga ubwo Juvenal ze wahabyagare yagiye se ibindi abakiri ubu ngubu bashaka kwitunga bakimenya akamenya ngo mfite ikipe yanjye nk'ukuntu Haje afite Gorira nk'ukuntu Kenisa afite Gasogi uri yashaka Juvenal ngo yaguze Rugende ashaka kugira Rugende ikipe y'ibega wariye ariko ngizina agiye kuzaryita uzabubwire gikoko hari ateye ubwoba kibundereza umuriro gucira umuriro ndetse na bisi yarayitwaye arazatereka reka kuyikubita arangiye kuyikubita ibindi birango kabisa ariko nyine tugaruka ku bafana ba Kiyovu y'abana bisubireho kabisa nta ikipe mwayifana mu gihe cy'umunezero gusa ibyo byo mu Rwanda se no muri Afurika hano ntabwo turi Burayi n'ikipe n'izi za Rayon kureba abafana stade bayikubise yuzuye ya hehe yo mu Bwongereza ariko tujye tureba mu Rwanda aperi ni igibwiri gukina ni Etincelle si yatsindaga 3-0 ariko Mwuyumba Woma yadatsinze igitego nta mufana wahaguruka Ruvumba adatsindiye Rayon nta mufana wahaguruka even n'undi wese adatsinze igitego nta mufana waza hejuru niyo mpamvu muri Afurika nyine nk'ibihugu ako football yacu hano mu Rwanda natwe igenda yiyubaka ariko turacyafite ibibazo hari ibibazo by'abafana hari ibibazo byo mu kibuga hose ntabwo urugero nko mu gihugu cy'abaturanyi cyacu cya Tanzania urabona Tanzania bateye imbere abafana mu kibuga abayobozi ubona bose kuri wanje wa mukapuza abuza abafana babari bakubise busuye ariko twe yuzura kuri Rayon na APR gusa nta yindi kipe wapfa kubana yujuje nese ubu nkamwe nk'abasesenguzi mu buhora mu bintu by'imikino mubona bira bintu biterwa n'iki undi ibira bintu by'amakipe atagira nyirayo niko twabyita n'ubundi nta nyirayo ngo ku karere ugasanga bazanye meya udavuga Kiyovu Sport irakwama Kiyovu ubwo ngiba association ngo general hari umuntu umwe ni Kenisa yaravuze ati uteranyije n'amafaranga ashiramo wazanga atajya no kubihumbi 10 ariko nyine ikipe itagira nyirayo nyine ntabwo igira ako naferwa fa imiyoborere ubona even biracyari hasi dukeneye abantu baba pro babikora as professional bakatuzamurira umupira nyine bakatwigisha bakaduha umurongo natwe tukawukomereza ariko baraje bakatuzamura aho twari turi kuri polisi na Kiyovu ahandi reka yes Kiyovu Sport na Polisi sozaho twajya tuyibutse batsinze ibitego igitego cya mbere cyatsinzwe na Muhajiri ubundi Muhajiri yaje gutsinda ibitego 2 noneho Kiyovu Sport nayo iza gutsindwa agatego kamwe kanizeye Imana dene noneho mugenzi azasoza feri anika mugenzi yanayivuyemo acyenga badefanze hariya bafata ibyatsi urumva yagombaga kuza akababwira ati mwaranyirukanye navuye muri Kiyovu none mwe ubu ngubu ntimukibona n'isabune barandirode bari kubasohora akaza barambeka bashwanyagoza yes ni Kiyovu ubona kifite ibibazo ariko reka twizere ko ba generali n'abandi basaza bazagenda bakicara bakareka kunywa icyayi n'ikawa na capati hari Nyamirambo ahubwo bakaza ku kibuga bagafasha even n'abafana bawe ntabwo gusakuza ari byo ikipe regira ikipe ikenera amafaranga niba udafite amafaranga ntugasakuze ngo ikipe ngo yatsinzwe neza iyo prime zava he mutiteranye muri abafana ntaho yaba iyo salary sizava he uko kugenda sinese n'umutaza ku kibuga ayo mafaranga bazayabona gute ntagihe yes ibya Kiyovu byo nibireza tuzagenda tubigarukaho kiminsi izayicuma champion yari yakomeje rero tugera ku munsi wo kwa gatandatu tariki 21 match yari tegerejwe cyane navuga ko yari y'umunsi yari ikipe ya Rayon ndetse n'ikipe ya Sunrise kipe rwose yari mu burasirazuba
ikintu cyakomezaga iyi match Hasani ngo yagomba kwirukanwa match 3 yatsindwa iyi match ngo zari match Hasani umutoza bita Hasani tumugarukaho umutoza waje gusesengura ngariko gusesengura ariko kwizera Benzema akamubwire gusesengura no gutoza ni ibintu bibiri bitandukanye ariko n'abandi nibe kipe n'abandi biburayi twarababonye baza bakagarikwa bahagari nibo baraza bagabivugira kuri mikoro yaza gakubitwa Hasani rwose najyaga mwumva asesengura arabizi ariko ngikiyovu ngo ngisanirize ngo sinzi ukuntu byagenze kibirakubiswe byagenze bite Benjamin ni match ubundi yari itegerejwe n'abareyo benshi kuko nareyo nubwo turi kuvuga kuri Sunrise nayo ntabwo byifashe neza nyuma yo kugarukiranye ko match arishize abonye ko Robben yarari kuvuga ngo ikibuga cyarabagoye ikipe yarabarushije Musanze tuvugisha kuri nta kibuga bafite kuri Sunrise Musanze afite ikibuga y'imvura yaguyemo hariya abari ibibazo bisaba gutera imipira yo hejuru kandi bari abakinnyi bakunda gukinira kuri tapi birabagora ni match rero yaritegerejwe n'abantu benshi Rayon Sport yari mu bibazo nabyo byo kudatsinda ntabwo yaherukaga intsinzi twibutse ko imaze muri champion imaze gutsinda imikino ahari n'ebyiri niba nibuka neza inganyije hafi imikino 3 itsindwa umwe rero nayo ntabwo yari imeze neza n'umutoza rero kakwirukanwa ndetse nayo yidatsinda umutoza adatsinda ya match naho byari kuba ari ibindi dore ko n'abafana ntabwo ari benshi cyane nagerageje kuranganya amaso abafana nabo bari bacitse indege bagomba gucika intege abarayoni rega nabo sinzi harya ni n'abaserege ngo baje mu matsinda ngo bataha mu matsinda nabo nuko abafana bari bageze mu matsinda n'ubu karacyabarimo abafana bageze mu matsinda itarayagiramo n'ubu ngubu rero kugarikirwa Musanze bagomba kuza kwihorera kwa Sunrise umutoza Hasani rwose ni inshuti yacu ariko nta kundi yavuye kuri BNB yanga akazi ka BNB ngashaka gutoza ariko nayo kibuga kandi kazi ceza muri PSF kabisa arakanga ngashaka kuza muri ruhago yavuye Burundi kwiga rwose by'ubutoza afite na lisansi ye ariko yabonye ko ntago bikora gusesengura ni kimwe no kujya mu kibuga ka Afrika Coach Hasani bura ntabwo arafatisha hari igihe bizagenda bicamo bizagenda se biza yiruka ibintu bitandukanye hari kwabwira Benzema ati areka tugukubita mari nari ibyi yazajya kubwira hari igihe yazanye nk'amukinya ari ati wowe bapaza gutya bagira ati nkamusesengura kugira ngo ngire ibyo akomba gukora rero Hasani nawe kwingira ibitekerezo ikipe batayimwaka rero ni match yatangiye Rayon Sport ifite ibibazo bigiye bitandukanye mu kibuga hagati cyane kubwataka ku ruhande rw'ibumoso umwataka wa Burera ntabwo ari bitogera byagenze tumugera ngo wari muri Uganda gafite ngo umukecuru ngo umubasa nyuma yo kuvunika hari ibintu cyangwa ari kugenda zona zafununu abafana ba PL batangiye kubivuga ati wasanga agiye kuzana ibintu ngo by'amarozi ngo muri Uganda ngo yivunikije afite umukecuru ngo umumasa ngo byahatari yagiye gushaka umuti ngo yashaka umuti ariko sinawe gusa na Van Persie kiba muri Arsenal yaravunikaga kenshi akajya kwivuriza mu Buholandi sinzi aba n'abaporo ariko abafana ba PL bati bura yagiye kuzana ibintu akogera nta baruhari ariko abandi bakinyi abagenderwa bose byongera bari bahari kabisa mwizamu bari bahari abadefenseur ba mitima batugaye bose bari hari Manuel yagarutse bari kabisa bari hejuru cyane mbese hari vumbu ritsensinga harakubita hat-trick yari yayica ya mbere mu Rwanda ariko arabibonye ari hamwe na Mr Easy afata amafoto abyati wanje akazura gakoze equipe niyi ritsensinga ruvumbu mwana nzambe atereka ku mwana w'Imana kabisa abarayoni none dakeka bagiye kugaruka ku kibuga ari benshi match ikurikira bariyunze ubu dutegereje derby na APR tukareba Thierry Forge ntago ari buhambirizwa ira match yitsinze Thierry Forge agiye mujye muri comment mutubwire Thierry Forge ntago ari kuri ya match azabagaritswe match ya kane
kuri Rutonde TV batubwire muri comment azaba agitswe match ya kane na Rayon muri iyi season. Sinzi ko hari umusirikare yamwihanganira ishoronge hariya, sinzi ko bizagenda kandi baba babibonye rwose. Yes, ikipe ya Rayon rero yabyitwagamo neza, Eritsenzi Garuvumba avundereza mu bitego bitatu byose, aba Rayon noneho bataha bari hejuru cyane, ikipe inakomeza kwisunika iza ku rutonde izi imbere. Yes, urumva rero Rayon Sport nuko nguko Hasani nawe ari mu bagenda, ariko tuvuze Rayon Sport APR nabo babarekereje ati se twe bimeze bita APR amanukaga ku muganda ku munsi w'ejo, ngira ngo match mwarayikurikiranye kabisa, iragenda ifata Etincelle arabwira atana bo mu Bugoyi reka tubahereza ibyanyu ibitego bitatu, ibitego bitatu birahagije. Mbawoma Benjamin Mbawoma arabona ko yarakombetse ari mu nzira, Mbawoma Chukwemeka urabona gute atenze ibitego bibiri byose Etincelle ariko ngo yari ifite rouge ngo nibyo ngo nta bapere agomba kwitsinda. Ubundi bereye ko umukinnyi Mbawoma umbashije uramubona gute? Umukinnyi n'umukinnyi waje udakomveka kabisa, aje agwirirana ako naje ndi mu bantu batamwemera. Ntabwo ari wenyine kuko n'abafana nabo ubwabo ntabwo bamuvugagaho rumwe. Ni umukinnyi watsinze hat-trick ndabyibuka kuri match ya Marine ya Gishuti, ariko byongeye kumusaba yatsindaga muri Gishuti gusa byamusabye match zirenga 5 atabona izamu. Ni umukinnyi wabaga mu kibuga atatera umwizamu, ariko nyine biba bisaba kugira ngo guhozaho bakamwihanganira partnership n'abandi mwamenyerana n'abakinnyi noneho kugira ngo agende afite ritme. Nimbabamo ubundi ubu niwe shushu wabafana ba APR, kuko mu mikino ine afite muri match atsindamo igitego kabisa. Urabona ko yaje neza noneho muri iyi minsi kabisa, muri iyi minsi igitego atsinze ku munota nyuma bakina kuri match iheruka hariya kuri Mukura agiye kwibuka Foroje ariko yagomba kugambura kabisa, ariko none baramuteze Rayon mugarika muri match ari ikibazo cy'igihe na Etincelle nawe ibereye mu bisheke, ibereye mu bibazo byo twavuze, ariko aba Braziliye ubu ngubu bafite ibibazo aragenda muri Brazil kubitwa rouge ninde utuntu tuza ibibazo byaje mu bindi kimwe nuko amafaranga ajya mu yandi. Rubavu ntabwo akiri muri Brazil byaranze ni gakondo ntibyacika, ariko urabona ko iyo Etincelle nayo uko ubuyobozi buhinduka bw'akarere, izo kipe nyine zubakiye ku turere niko zigenda. Iyo haje meya udafite ubumenyi mu mupira, utumva umupira, ubwo nyine budget iragabanuka, urukundo rw'umupira rukagabanuka, n'ikipe y'akarere gasubira inyuma. Urumva ntabwo byabura kuri APR rero ishaka itsinzi waragwatana amarushanwa yavuyemo muri Champions League nta kindi rangamiye shampiyona. Umbije chairman wayo ko yavuze ati nta rwireguzo dufite ntizatwara shampiyona byose turabifite. Thierry Forge ubwo rero aramutse yitwaye nabi, afite abakinnyi, afite n'indi zose zimwemerera kuba ari ikipe igomba guhatana muri shampiyona ikanayitwara even kuko nta n'agashya yabakoze. APR idatwaye shampiyona niko gashya, ntabwo yitwaye shampiyona n'ibindi biba bigiye mu bindi, ni nko kuvuga ngo yatwaye Zirige. Thierry Forge ni ukuvuga ngo n'ubundi APR shampiyona isanzwe nazitwara rero yakoze bara niyo mpamvu nawe atsinzwe na Rayon babirukanye muri sezo. Nibyo twagiye tugarukaho yatarambiriza. Yes, tuzajya tureba ariko ubu ni ishusho w'abafana ba APR kandi no kwitwara neza. Ibitego bibiri kabisa yarabitsinze mu gice cya mbere hariya kabisa, igitego cya gatatu cy'agashingura cumu kipe bayitsinze Mpagawe. Nubundi Etincelle muri ijuru nishize yari yariyemaga itakinye ngo yabuza ambulance, none ubu yariyemaga yakinye yari yaje kabisa. Abahungu bacu birubavu sinzi ikibazo kirimo ko wasanga ari imirire sambaza asanga zitari kuhageraho zarahenze Etincelle bishashari yaje ubundi kipe ava ubundi Benzema kipe ava Kigali yazagira Rubavu yikandagira none baziza izo zarahagarikiwe, ariko ubu amajuru nabaye nk'amajuru 8 APR idatsindirwa hariya ikatoragura kabisa. Usibye Marine ejo bundi yayihagaritse kandi ko nuko biteguraga nabo Zirige yakinye kabiri, ariko muri Rayon Sport
APR yo kabisa amanota yagomba kuyasarura kuri Etincelle, ikipe igomba kuyifatirana ukayikubita muri football nyine nuko nguko bigende. Yumwe ameze nabi waramutse arakubita, waramutswa agakubitwa. Igitego cya gatatu cya APR cyuzuza hat-trick cyamba mpaga cyatsinzwe na Ramazani nayo Champions Kigali ameze neza kabisa hariya nawe ubu ubona ko iyo bamuhaye mwanya arigaragaza cyane. Tuyibutsa ko umunota hafi mu gice cya mbere kijya kurangira umukinyi wa Etincelle akoze ibara andigo umukinyi wa APR hariya akamutera n'amakaci hariya avuga se uba waje wariyishyura ngitwe twabwiriwe n'ibibazo baramukinira hariya bamukubita ikarita itukura. Ariko na APR ubundi ikindi gice kimwe sinzi ikibazo cyari muri APR, ariko bashobora kuba bariraye kuko batsinze ibitego 3 kare, ariko mita ya kabiri ubona ko bagabanyutse yaranizeye ko mu gice cya kabiri byubuze bigiye ku bitego 7 nazi ikipe igiye kubirya ahubwo ikintu cyahabaye Etincelle bya Sheiseri bari gutsinda ikipe isigara 10 oya 10 ikipe buri mwanya reka ngurugero rwa hafi Liverpool na Tottenham. Liverpool bayaye rouge ebyiri noneho kugira ubyemere, ariko Liverpool yatsinzwe ku munota wa nyuma. Ntabwo ni matipu witiranyije amazamu yose arasa. Urumva ni Burayi ko mu Rwanda ubundi tumenyereye ko ikipe igize amahirwe igakina iyindi kipe tuzuye ikipe agenda bakayihaga, ariko apena nabyo twabonye ni football anaga ibiri fair. Ikipe nuvuga ngo umukinyi umwe bazize kwirara byo nta ni ikipe ubundi Etincelle uko iranga birabitego ari kwishura. Babonye ko ni hafi penalty yaje igitego baracanga ako ngo Etincelle bayibye nkayi ungera ndi kuri stade ari kuri stade ariko ntabwo ari vare kandi nta na vare ihari akindi musifuze nese reka tuyihe kimwe ubundi iyo bayiha kimwe yagombaga gutsinda ariko ba motivation yes ariko motivation ariko ikipe baya penalty nimude yari amahirwe nese yo penalty nayo ko bayihaye ko itayitsinze ubundi ni ukuvuga ngo iyo uri butsindwe uri gutsindwa ariko Etincelle bayifatiranje n'ibibazo ni APR idutaye Etincelle APR bravo goje yakoze ni ukora kuri match ya Sport oya match ya Sport ntabwo yabikora irani derby bariraye kuko bari bamaze kubona amanota 3 baruvumba zabivundeza mu gice tuzaba tubirebe tuzabika aho bimeze zabaye kabisa n'ahasoza yes ubwo match nyine nuko yarangiye 3-0 abagoye bagayiri ko hariya zema ngo Super League nayo muri Afrika ngo yarashize iraba. Super League yarashize iraba, twatitegereje dutegereje ngo ikipe zacu zizajyamo ngiki, ariko zaragaritswe ziracyari hasi. Bisaba gukora nyine, bisaba gukora ukajya mu makipe byibuze meza nk'icumi ya mbere meza, kuko urabona hatangiyemo ari amakipe 8 yatangira ari mu gihugu cya Tanzania kabisa. Perezida wa FIFA yari yamanutse, Infantino, perezida wa CAF Mutsepe yari yamanutse hariya muri Tanzania. Stade yakubise yuzuye, ikipe wa Mkapa yuzuye, Simba Msimbazi. Kipe yari bari bamanutse kabisa, abafana bayo bagiye gutangiza African Super League. Kipe yakinye na Arahiri nayo tuzi ikomeye yo mu Misiri. Ni nayo kipe bavuga yuko ishobora kuba ifite ibikombe byinshi ku isi. Hano ku isi ngo ni ifite ibikombe byinshi ku isi. Izi za Real ngo nuko baba yibanga ariko ngo ibikombe byinshi ku isi bajya babivuga. Amakompetisiyo yose Arahiri ni ifite ibikombe byinshi ku isi. Ko ni kipe ya FIFA yanditswe. Bitsinze yitwa igikombe bacandika. Ngo ni kipe na APR bitwaye. Nubwo byaje mu Rwanda. Ngariko Arahiri yes ni match rero ikomeye yabereye muri Tanzania ku Mbehe ya Simba. Abanyatanzania bari baje ari benshi hariya, uwo bita Baraka Mpenti umukomantateri we wo muri Tanzania hariya yaguca cyamba hariya ntabwo byabura kabisa. Nyina abafana bari bazi ko hariya Arahiri igomba kuhagwa kuri wanje wa Mkapa, ariko nyine na hamwe arabiza barabona bakwigurira hariya abara kuvangura butsinda. Napfa kuba ari match gusa iri ku rwego rwo hejuru, ni match rero tutavugaho byinshi. Yarangiye ari ibitego 2-2
ubwo rukuba ko Simba yongereye akazi kuko ryategeko urabizi Benzema ryategeko ryo kuba yo muri Afrika racyahari gora way anashobora kujya mu Misiri kagarikwa ntabwo twabiteraho ako ubundi Benja bitarakomeza kuzindira zirita kuko match zo zirahari zabaye nyinshi muri African Super League kandi twabonye Mutsepe Fantino n'abandi banyacyubahiro bahariya bari kabisa bayitangiza dutegereje kuzareba nizi zacu za Pene na za Rayoni zigira hano ngo ni ibitangaza ariko zagera hanze indege ngo ntizime indege ntizima abandi ikipe jya mu matsinda abandi ikipe bere Kigali kabiri bageze mu matsinda African Super League wowe urabona ije kongera iki muri Afrika ikipe yo muri Afrika ese twe kuba tutayitabiriye nta kipe yo mu Rwanda duhagarariye muri aya makipe 8 ubunaye tuburi iki dusabye iki yo izongera ikamakarabu byibuze kugira ngo natwe tuzamuke Wone African Super League ni ishurushanwa ryaje bataryemera bavuga kuri je gukora Champions League isanzwe ya Afrika ariko uko abantu bagenda bagira nyine ibintu bamenya muri sport basanze rino rushanwa bari ishurushanwa ryiza cyane urabona ni irushanwa rihuza amakipe akomeye muri Afrika akomeye kabisa ubundi unarebye n'amafaranga azarija ikipe yonyine yitabiriye izahabwa amafaranga menshi cyane kwitabira gusa ni irushanwa rero zatuma n'andi makipe ashyiramo motivation akavuga ati nanjye nzaboneka muri aya makipe ni irushanwa ariko za Yanga ko zikumva zibabaye amakipe dusanzwe tuzi yo mu Rwanda yo nitwavuga muri Uganda ni akarushanwa keza kagiye kuza guhindura nyine mindness y'amakipe akumva ko agomba kuza gukora ibintu bigiye bitandukanye nyine akabona yo amakipe akomeye mu Simba nta mateleviziyo atari kuyivuga ikipe mu karere Tepe Mazembe yo mu karere cyo cyubahiro na kandi twibuke ko Tepe Mazembe yigeze kuza ku mahari yagarikwa yagaritswe ari byibuka rero nakasheza bakubitana bagira babahagarika babakinyi bayo wenda iyi Super League tunagenda tunayisozaho ariko muri Super League mwabonye ko u Rwanda n'ubundi ruri kwigaragaza neza mwabonye Visit Rwanda ako kantu niko nashaka ko dusoreza Visit Rwanda ari ikipe yo muri Congo Tepe Mazembe narangira yambaye ikipe muri Congo yagize akamara amaza ngo tuboro na ibintu bya politiki babihaye ntiyakambara ngo Visit Rwanda ngari inkwangumane bakomanda muri football ko bagiye guhuza utuntu twa football na politiki nta nubwo binemewe nta nubwo binabaho muri natumvise ndumirwa ariko Mazembe ngo ntiyakambara ngo Visit Rwanda mwana umuterankunga wakafu ntabwo ari wa Tepe Mazembe iyo wiwa Tepe Mazembe ntabwo bari kwemera gusinya ariko ni wakafu kandi iyo kafu iyo Mazembe n'umunoza umukandida wa kafu n'umunyamuryango agomba gukurikiza iby'irushanwa bakayihereza ubwo bwatsi nimara $2 million zo kugira witegure ukazibona ariko bakubwira ngo Visit Rwanda bakubwira ngo Visit Malaysia bakubwira ngo Visit iki even ugomba kubyambara kubera ko kafu ni boss wawe ibyo ngibyo byo scenario ambara Visit Rwanda Bayern Munich ambara Visit Rwanda PSG Mbappe Neymar Messi abo bose bambaye Tepe Mazembe Moise Katumbi burana we no umuhembwe ntabwo agomba gukina n'amafaranga nayo yarayibonye aravuga ati shabye nibyo mwigira yeze nibyo ngibyo rero ngira ngo Benjamin tuganirije ukuntu Super League izazamura agaciro bwa kama club akabona abafatanya bikorwa bitewe nuko yitabira Super League nizi zacu rero zigomba guhatana cyane cyane binyuriwe muri CAF Champions League na CAF Confederation Cup zikazamura urwego uko zigenda zicuma zizarangira zigiye muri African Super League nimba kwitabira byibuze niyo bagwa $2 byo kwitabira mu Rwanda ni miliyari enye ese mu Rwanda zingo bije usibye nka APR yakoresha $1 muri budget ni aba ari amafaranga menshi cyane nta pe ntabwo yagezaho nayo ishobora kubitagezaho nubwo tutabizi byibuze dufashe mwana kariyo kipe ishobora kubikoresha inoza nyinshi ifite ubushobozi ariko ntabwo byakunda tugira tunasoza nyine African Super League ko yagirangira Simba twabwiye ko yanganyije na Al Hilal 2-2 ubwo mu minsi y'ibiri imbere bazajya kwishira mu Misiri
Mamelodi Sundowns muri Afrika y'Epfo yakubitiye Petro Athletic de Rwanda ku mbehe yayo ibitego Murangora ikipe nayo iyi ngiyi wibuka ko yakinyemo Jacques Tuyisenge ikipe nayo isigaye kuri Petrol gusa ni Petrol gusa ahubwo Rwanda yaragiye Benzema Petro Athletic ari biri ku Mamelodi irakomeye ariko iyi Mamelodi yahoraga na za Rayone nyine nayo irakomeye Atletico de Rwanda rero birabiriye ku mbehe yayo ibitahanye ubusa Mamelodi itahana ibitego bibiri abakongomani nabo bamanutse Tanzania ngo banze kwakirira muri Kongo bamanutse hari Simba bamanutse hari abanje wa Mukapa kabisa ngo bagiye kuvunderezamo ariko n'ubundi byarangiye bavunderejemo igitego Esperance de Tunis ibitaje amara masa Visit Rwanda nyine bari banze kwambara abapepe maze barayambara n'ibitego biraboneka ubwo dutegereje match zo kwishyura n'izindi zayo zigenda ziba tuzajya tugenda tuzibagezaho kabisa ku Rutonde TV tubibutsa subscribe comment share na like mukagenda mudufasha kabisa natwe tukagenda tubavira muzingo ama update tugera tubahereza muri Afrika mu Rwanda Burayi hose kabisa tugenda tuyabagezaho ufite igitekerezo cyangwa kibazo jya muri comment hariya tujya tubibona kandi tugusubize dukomeza rero twibire muri Afrika ni ngibyo byayiranze tujya muri Europe. Yes, amakuru yacu rero ubwo tuvuye muri Afrika reka twikomereze tujye ku mugare w'Uburayi ubwo ari yabo ni baba football nibo banyirayo tubaye muri abafondateur tubirebe tumwihariko turibana muri Premier League. English Premier League niyo shampiyona ya mbere kuri iyi si ifite amafaranga ibamo entertainment ibamo ibintu byose bijyanye na football kabisa urabibona. Yes, byatangiye rero hariya ariko isabato umunsi wo kwa gatandatu tariki 21 isaha y'isaa 7 Masasayidi Derby ikipe ya Liverpool yakira ikipe ya Everton Anfield Road match ikomeye cyane ariko Everton nayo muri iyi minsi igenda igwirirana ikipe ya Liverpool yaraje irayibwira ati hano ni Anfield Road abafana bavuga ati Nemo Karone Mose arababwira ati hariya rwose nyuma ngomba kubafasha ayitambikamo ibitego bibiri si ibitego bibiri bya Mohamed Salah byose kimwe kuri penalty kindi kuri pass ya Darwin Nunez nawe muri iyi minsi waje batamwemerera ko batangiye kumwemera asigaye yigaragaza araza Mose abafashije ikipe ya Liverpool kubona amanota 3 izina Masasayidi Derby. Match zarakomeje iyo match irangiye ikipe ya Manchester City nayo yari match ikomeye iri buhure n'ikipe ya Brighton na muri iyi minsi ikipe ikomeye kabisa nubwo igenda muri iyi minsi isa nkaho iri kugabanya umuvuduko ariko ni ikipe ikomeye ifite bansufati ifite abandi bajene ni manche undi Benzema ngonganiye yes hano Manchester City ni ikipe yaje hejuru cyane n'umundi ntabwo Manchester City ari ikipe ari wabatega Brighton ariko na Brighton ni ikipe ikunda guhakama aya makipe twita kari makuru cyane match rero yaje Brighton iri hejuru City iri hejuru ariko nyine akagozi kaza gucika ikipe iza kubijya kabisa nubwo byarangiye ikipe bitarangiye neza yacyuye 3 ikipe ya Man City ariko icyura na Rouge Emmanuel akanji kabisa mu minota y'inyongera ariko ibitego bya City byo Julian Alvarez turekamo umupete kabisa na cyakimasa cyabo Eric Haaland aza gutereka ikindi gitego ntabwo azamukira ko muri iyi season nkwibutsa ko muri uyu mwaka Cristiano niwe wa mbere kuri iyi season ufite ibitego byinshi arusha n'uyu Haaland afite ibitego 41 muri iyi season ari muri competition comfort ariko urabona ko na Haaland nawe gutsinda ibitego nawe byaragabanyutse ariko Haaland n'ubundi ntabwo ari wa kabiri ufite ibitego byinshi ndakeka Jude Bellingham baramupetiwe n'inyenyeri arova n'inyenyeri muri Madrid kabisa nubwo muri iyi weekend banganyije ntatsinda ariko usibye no muri Real even no muri izi match z'ibihugu tuvuyemo Jude yafashije Sri Lions gutsinda igitego kimwe batsinze abataliyani ni Jude Bellingham wagitsinze hano mupeti utari umwataka kina hagati kugira umwe uwemera ukuntu arenze uriya mupeti nge Jude Bellingham tugashizemo ashobora kuzatwara Ballon d'Or imbere ya Mbappe agumye muri rakipe ya Paris Saint-Germain Jude Bellingham umuntu kina hagati akaba afite ibitego bingana muri La Liga cyane muri Ligue
bizamufasha. Kandi usibye no muri Real no muri Dortmund yarangizaga Bundesliga ari mu top scorer kandi akina hagati mu kibuga. Urumva rero ibi twari tubivuze dukomeje kuri iyi City na Haaland. Ariko Brighton igitego cyaho tubibutse ko cyatsinzwe na Ansu Fati. Umwana kabisa werekanye ko yarerewe muri Ramazi. Ansu Fati ava muri Barca inizanya Barcelona aza gukomereza ntabwo yakiburira. Akanje nawe twabwiye ko yabonye rouge. Brighton yaje mu gice cya kabiri nayo iri hejuru ariko amahirwe make acyaranuka amahirwe yasandaye uko yahujijwe na penalty mbese ni ibintu byagiye bigonga bigiye bitandukanye. yisamye yasandaye. Indi match yabaye ni ikipe ya Manchester United. Manchester United yo by'umwihariko tuzayikorera ikiganiro nko ku munsi w'ejo muri zirige. Ariyo nayo ntabwo aheruka gatatu. Sibye no muri shampiyona no muri zirige ho nta na rimwe ifite. Ariko reka twivugire bya shampiyona noneho kera kabaye nayo yabonaga amanota 3. Tsinda Sheffield ako se yatsinze Sheffield nayo tuzayireba muri weekend. Muri weekend ifite City zibuze nibwo tuzayireba. Muri gipimo cyanya yacu cy'amahirwe zakirira kuri City. Ntabwo tsinda Sheffield yanyuma nta gitangaje kirimo ahubwo ikibazo yayitsinze bike ibitego 2-1. Nayo bayakuye kure. Man United ibyorera Man United yavuye kuri Brighton yari yishe ubwo already Man iri kugwirira. Ariko byo bari banayishe ibaze naho daro nyuma yo gucengwa bikomeye na Jesus muhungu aramucenze n'ubu aracyagenda ajya kumuzana mu bafana. Atsindiwe na Daro ndetse na McTominay Scott kabisa bigaragaza kipe ya Sheffield rero oti ibitego 2-1 ariko byari byitezwe ahubwo byari kuba inkuru nk'igihe Sheffield yagombaga gutsinda. Byibuze kipe ya Sheffield ni yanyuma ni nota rimwe naryo urumva nta mukino iratsinda. Imikino yose yarayitsinze amanota Sheffield ifite irasubira amanota ifite ni rimwe ubwo yaranganyije umwende w'ibitego ni byinshi. Kwese urumva Imana yagomba gutsinda nta bintu bikaze cyane. Match rero yari itegerejwe no munsi yari ya weekend yari match derby yagomba guhuza ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Kera kaba yarashize yarabaye ekipe ziza kwirangira hari ibitego 2-2 Benjamin ariko ikipe ya Chelsea gusa aho yavuye yabanje 2 byagenze bite. Ubundi la match twatuko ikurikirana twibere ahantu yari match ari ku rundi rwego. N'ekipe ya Chelsea yaje iri abantu batari amahirwe. N'ekipe ya Chelsea yaje nayo yatsinze isigaye ikura kure ko muri iyi mikino yashize hari maze iminsi kubitizo za Palace n'izindi. None ni ikipe ya Chelsea tangiye kugenda yongera kugenda ubona ko abakinnyi bari kugenda time igabanuka nk'international break yaciyemo byibuze urabona ko iyo commitment uko guhozaho biri kugenda biza. Ni Arsenal byahuye nayo ishobora Chelsea cyane muri iyi derby. Arsenal ishobora Chelsea cyane kabisa muri imyaka ije Arsenal kubite kunganya rero ariko Chelsea aya manota yaciye mu myanya y'intoki. Ubundi ni match yatangiye Chelsea iri hejuru cyane kabisa. Ubona bari abakinnyi ba Kopama ba Modric ubona bari aba defenseur ura Thiago Silva akora ibintu bidasanzwe kabisa. Chelsea hagati wabonaga idomine ikipe ni ikipe umuntu akinira ku ma contre attaque ubundi ugiye kuri pourcentage asaga Arsenal kuri Arsenal ni City tuvuga itambaza umupira. Arsenal gisumbya City mu bintu bya position de balle. Arsenal itambaza umupira kabisa gusumbya Chelsea rero mu guhitambaza nta gitangaje kirimo ko Chelsea ko yabonye ibitego hakiri kare yacitse yariraye byagenze bite. Bakunzi b'Urutonde TV abasesenguzi barimo baradusesengurira kuri iyi mikino. Icyo tubararikira nuko ku munsi w'ejo tuzabasesengurira ibya Champions League, tuzazana n'abandi basesenguzi bazi byinshi kuri football aho tuzagenda turyoherwa. Rero niba waryohewe ntiwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment ugire ibyo utubwira ku byo waba waryohewemo muri iki kiganiro. Urutonde TV gusaba gukora subscribe.